أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب رياض الصالحين، باب فضل قيام الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakilani kemenani ani binani ani duru sahru zul qada minye hijra sankalo tani kelena bisunyo mugannai miladi nasara ko jate ba fulali mugani nani sankalo duruna bisunyo mugani seginai mbe dawda bugu masdara jawambo kono درس إمامنا النووي رحمه الله أكا كتاب كونو رياض الصالحين باب فضل قيام الليل. بوندا منا قوابكما سو جودي فسمانتياكا حديثا منون كلنا أنك أبو هريرة كحديثا درسو تمنى أن يوصره وقتي ينصرو Abdullahi ibn Umar aka hadisa inde kono. Amma hadisu ibn Umar radiyallahu anhuma al-awwalu wa sani. Folo ye jumaye wani ibn Umar radiyallahu anhuma kadisa min Abdullah ibn Umar malaka je kabu fula bema. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bonna benyuma laka taruna kisibaka. قال صلاة الليل مسنا مسنا تيدن كو سون جولي سون نافلة كو أركم فلار إبه سلامو بلا أركم فلار إبه سلامو بلا فإذا قفت الصبح فأوتر بواحدة كو من نشرنا كو دغو بنا جي فجر كنه بنا چي إكا أركم كله سالي وكيكا وتريه منتفق عليه بخاري مسلم بين حديثين. وعنه رضي الله عنه كريشا من عبد الله بن عمر ملك جكبواما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مسنا مسنا ويوتر بركعات. منتفق عليه. كوتشيدن تمبي صلي سوفلا لا كفلا abe salamu bila fula abe salamu bila abe wotiri keni kelenye. Buhari Muslim benna hadisa inna. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمنا أنس ملك جكبوما
ako ala ka ciden tun kera ala ka tanuna kisibaka yuftiru min as-sahari hatta najunna alla yasuma minhu ko ciden tun be kalo dola be mi fo an bena jigi ko o kalo ciden te foisu ala wa yasumu hatta najunna alla yuftira minhu shay'a kalo dola fana ciden ba su ka caman su ala fo an ba jigi ate foyi mi nin kalo la wa kana la tasawu an tarahu min al-layli musalliya illa raytahu ko ciden tun kera ni e ya kanu ko e ka ciden ye salli de la sufela la iba ye salli de la wala naima illa raytahu ni ya kanu fanai ka ye asinogoto de iba ye iba sinogoto fanaye nin la nyene munye ciden tun be masalaha de laje waqtu dola abe salli waqtu dola abe sinogo waqtu dola abe sunchaya waqtu dola abe mi comme abena hadisa sarahullah chugumi ni hadisa usisa amma hadis ibn umar radiyallahu anhuma al-awwal wa sani abdullah ibn umar ka hadisa foloni fulanna fihi dalil ala anna salata al-layli takunu masna masna dalila ben nonuna ko sunna fila beke fula fula de ibe fula de salli ibe salamu bila ibe fula salli ibe salamu bila qala al-imam ahmad rahimahullah fa in qama ila salisati an-nashiya fa huwa kama law qama ila salisati fil fajr ahmad ibn hanbal ko ako sunna fila ni ye fula salli e ɲinana ka wuli ka taa sabanana ko a be komi fajiri sɔgɔma farda n'a fula dafara ni ɲinana ka wuli ka taa sabanana cogo min ya n'o laɲini ye mun ye fa yazibu alayhi an yarjiya maana wajibilen bi ka i ka sagi fa in lam yafal batalati salatuhu ni m'o kɛ dɔrɔn i ka salli bɛ tiɲɛ sungalon nafila sisa tarawihi ebe salli jamaye arakan fula de be salamu bila arakan fula be salamu bila ni arakan fula salli inyina na yulila ni yere hakili jigna ube nun ko subhanallah ahmada be minka jakwa isagi ikasigi ni tugu kadda fannani ya ko ka salli tiyana abe komi sogoma salli ni alimami bake kan salli fajiri la sogomala ni arkan fula dafara na wulila kata sabanama nan ko subhanallahi a wajibira ka kasagi cogo min na te daga ka ke sabai ka tugu ka ke sabai ahmad ibn hanbal ko sufe na fila bo cogo de la ibe sagide yani law kunta tusalli fi layli ala arakatayn na ya sore bake ka salli sufelala e kala nyini yede ibe ka arakan fula de salli ka salamu bira karakan fula salli ka salamu bira fa qumta ila salisati nashiya ni wulila kata sabanana nyinan boloka wajaba alayka an tarja hatta law bada'atan fi qira'ati al-fatiha ni wulila kata sabanana awajibilen bi kai kasagi harinna ya suriye fatiha kalanda mina hari sabanna fatiha kalana ya suriyo damina uko subhanallah ube eyre hakili jignay kon ni sabana de jakuwa isagi fa illam tafal batalati salatuka ni mo kay ka salli tiyana lianna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu al-layl masna yani ala isnatayn ahmad ibn hanbal ni hakilina min fo ama fona yere aya dilo hadisa de la parce que ciden ko de ako sufen nafila ya fula de be salamu bila fula be salamu bila yani fula de do illa annahu istasna min zalika alwitra me wotri fana bolen benena wotri sali chogo afana ni sufen nafila fula min fula ni u bolen de nyokon koro ida aw tarabbi salas aw khams aw sabu aw tisi ni wotiri ke ni sabade
ube ye wotiri keni duru de ube ye wotiri keni wolon fula de ube ye wotiri keni kononto de fa ja'u tara bi salas fa in sallama min rak'atayn al-ulayayn aw wa ata bi salisati wahdaha an dalla kafo an ko ciden dalla ka wotiri salli la hala woro afule ko odefo bo akon ni ba fe ka wotiri keni sabade cogo ya fula bi bolo na kadiye ni arakan ewan fulo fulai ni ulu salli wata bisalisati wahdaha ew ibena ni sabanaye adama mana ibe arakan fula salli ka salamu bila ibena ni sabanaye adama wa insa jama'a salasata jami'a bisalami wahidi sabai salli cogo fulanna na yikanu sabai mbetugu nyogona ni salamu kelenya ni momin be wotiri keni sabade la hala fula bi bolo na kadiye arakan fula salli ika salamu bila ina wuli ina rakan kelen salli na kadiye fana arakan sabai mbetugu nyogona arakan sabana ina sigi katta yake ka salamu kele ni ba fe ka sabade salli ni la halat fula dola keren dagariye wayne aw tara bi qamsi saradaha kullaha bi salami wahidi men ni wotiri keni duru de ebe duri iba betugo nyogona de ibe duru betugo nyogona ni salamu kelende ibe duru betugo nyogona ite sigi duru na ibe sigi ibe tahiyake ibe salamu ke ni nye wotiri salli chogo sabanay bisalami wahidi wa tasahudi wahidi ni duru de salli iba betugu nyogona ni salamu kele ani tahiyya kele wayna aw tara bisabwi fakadhalika yashruduha kullaha bisalami wahidi ni wotiri keni kononto de fana wolon fula de fana ni wotiri keni wolon fula de fana o chogo kele ndedo ibe wolon fulay betugo nyogonna salamu kele ni tahiyya kele ni nyalla halannani nay wayni aw tara bi tis'i kadhalika yashruduha bi salami wahidi illa annahu fi saminati yajlisu wa yatasahhadu wa la yusallim thumma yati bi tashi'ati wa yusallim la haladuruna ni wotiri keni kononto de ibe segi mbetugu nyogonna segina ibe sigi katahiyake ite salamu bilade ibe wuli kanani arakan kononton naye wala ibe tayake ka salamu bila la haraduru na fule ni be wotiri keni kononto de abetugu nyogonna me segina ibe sigi katahiyake ite salamu bila ibe wuli kanani kononton naye katahiyake ka salamu bila wayni aw tara bi ihdan asaratan woronna lahala woronna ni yewotiri keni tani kelende sallama min kulli rak'atayn kama fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam arakan fula ibe salamu bila komi cide nyake chogomi ibe wotiri keni arakan keleni o cide sallallahu alaihi wasallam wotiri sallini tola donc ni salatu layli masina ku famu o tekelenya de ni nyede ekkelembi ka wotiri salli ka sokono ikelembi ka wotiri salli ka sokono ni nye ode adagara iko salli nin chokola me onin sufen nafila arakan fulai ko kelewunte وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الأول وثاني أبي عبد الله بن عمر كحديثنا فلان فلان دليل على أن الوتر لا يكون بعد طلوع الفجر كو وتري أتصلي فجر كنه تشيلن كوفي ni fajiri kene koni cira wotri te salli tuguni ija tala li fajru intaha waqtul wutr ni fajiri kene koni cira salatu bo waqti sera wotri waqti banna na yasru mu'min mi ka sufe nafila wotri waqti banna fa in qalabahu an-nawm wa lam yutir qabla tulu li fajr salla min an-nahar
ni mogo min ni sinogo yita e ma se ke ka wotiri salli sani fajiri kene kacci ni fajiri kene cira wotiri te salli tuguni de iba bila tilefela de la iba salli walakin yusalli safa mais ni tilefela la ni ba salli wotiri te de iba salli safuide mana fula fula fa in kana min adati an yutira bi salasi salla arba na yasru e kala da sufela la ibe wotiri keni sabade ni sinogo yita fok fajir kene cira ima sake ka wotiri sallate sika salli tuguni iba bila tilefe de iba sara me ni della sabade la ni ba sara tilefe be nani de salli wa in kana min adati an yutira bi khamsin sallat sitta na yasru e kala da yede e ka wotiri tunyaw be woro de salli ibe duru de salli tilefe ni ba sara ibe woro de salli halum jara abetan nin cogo de la duru mana ni mogo min fana derila e ka wotiri ye wolon fula de tilefe ni ba sara ibe segi de salli ne ka wotiri ye kononto de tilefe ni ba sara ibe tan de salli ni e ka wotiri tani kele de tilefe ni ba salli ibe tan fula de salli fa hadhihi al ahadith fi fadli salati al-layl wa fi kayfiyati salati al-layl ni hadisa munun fule ninye hadisan nunun nana ka sufen nafila ka fasamanta da yiranna ani sufen nafila beke chokumi sufen nafila fasamanta hadisa yo yiranna ni sun nafila beke chokumi wa annaha masna ke choko ye jumai ko sun nafila ye fula de fula ibe salamullah amma hadisu Anas ibn Malik radiyallahu anhu mais Anas ibn Malik ka hadisala ka je kabwama fihi dalilu ala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahyana yudimu al-amala salihah Anas ka hadisa ba yiranna ko cide ko wakatu dola baranyuma aba dume hatta la tarahu illa ala hadha al-amal fo eta ye foyi kanini barate wakatu dola abe baranyuma do dume eta ye foyi kanu o bara yinte fakana la tasau tarahu khayima illa araitahu ciden tunkera ni eya kanu kaye joli de la sallila iba ye joli la sallila wala tarahu naima illa araitahu ni ba fe kaye sinogo de la fana ni o fana nyanyini iba soro sinogo la dondola wakadhalika fi sawmi sun fana bo choko de la tasau an tarahu saima illa araitahu ni e ya kanu katto ka ciden sege fonka ye dondolan ka ye sundela iba ye sunna dondola wala tarahu muftira illa araitahu ni e ya kanu fanan ka ciden kolosi fonne ka ye dondo de la tilefe na be mi iba ye dondola fana be mi yani annahu alayhi salatu wassalam lagine munye ko alaka cida alaka taruna kisiba ka yetibahu ma huwa aslahu wa anfau ciden betugo fendena nin kanyi na fabe minna fa hayana yudimu sawma waqatu dola be sundume ka tugutu nyogona wa hayana yudimu liqiyama waqatu dola abe su jolid e wadume ka tugu nyogona wa hayana yudimu lifitra waqatu dola mini abo dume ko tugu nyogona wa hayana yudimu nawma waqatu dola abesi no fana dume katugu nyokona liannahu alayhi salatu wassalam parce que cida laka tanuna kisibaka yatibahu ma huwa li afdaru wa li arda lillahi ciden betugu fendo ko min kanye ani mimbe awa mimbe dialay min kadi alay alebe wulude jate min adro وما هو الأريه لبدنه أن من لا فيا لندو تشيدن يرفع كلما من بالله فيا تشيدن بتقولكو لأن الإنسان له حق على نفسه بس هذا ما دم فله أي ركع حق دوبي ركع كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن عاص كم تشيدن يا عبد الله بن عمرو بن عاص يتشكمي إن لنفسك عليك حقا ako eyiren nunkunde iyiren ni hakke dobika wallahu almuwaffiq
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل، يسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند 100، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وأن عائشة رضي الله عنها حديث من عائشة ملك جيكبواما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في ليل. وكيدن تنبي أركان تنكلن يصلي أركا تنكلن سوفلالا، يسجد سجدة من ذلك، أبي سجود دوكي وصلي لا قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. وصلي نتيجة بسجود دوكي بسجود جنيا أبي حكم منك سجودنا سنة كولي سجودنا أبي كم أو دولة كله نيب أركام بدورو كلا أركام بدورو كلا وقت نجونا أبو كي سجودنا سنة كونكروتا آية بدورو نجونا سنة أو دولة كله كآية بدورو نجونا كلا أبو فرنسي حكي كي سجود سنة كونكروتا. ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر أبي أركم فلا صلي سني أكا فجر أركم فلا صلي ثم يرتجم على سقه الأيمن ني أركعتين قبل صلاة الفجر قرى من سنة كفجر صلي فجر فردا أبي أركم فلا صلي وهي أركعة الفجر ديسا نا يصلي
o kofe abedda akinin kireka hatta yatiyahu almunadi lisalati fonni salli walela nana ka agla dunya ko salli wakati sera ko salli jo wakati sera rawahu al-bukhari hadisa imbo wani ha qalate karisa min an baisatuma ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajidu dedo netta ko yajidu fi ramadan wala fi ramadan la tawfi ha amma la yajidu do ha donc obe soro qatawi mataba tabala ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam yajidu fi ramadana wala fi ghayrihi ciden tunkera ate jidilike sungalo tanado ala ihda asarata rakiata arakanta ni kala tefen faroka nam ciden tunkera sungalo to arakanta ni kele ate fenjidi ola yusalli arba abennani salli fala tasal an husnihinna wa tulihinna abennani salli kana mogon nyininka munyalila kana mogon nyininka ujanyala nani atumbu nyede atumbu janyade menni nani bena faranfansiya summa yusalli arba وكفى بناني ورسالي فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كان مغنينك ونيالين جنيما أتنبو نيري أتنبو جنيري ثم يصلي ثلاثة وكفى أنا سبا صلي فقلت يا رسول الله أمباشة كوكو أليكو يا لك تيدي أتنام قبل أن توتر يا لإبدك سنغو سنك وتركبا فقال يا عائشة تشيرنكو عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي نيا فلا بشنغو مي ندوس كنت سنغو ني حديث منتفق عليه بخاري مسلم بين حديثين واني حديث من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا بملكة نكسبك كان ينام أول الليل ko ciren tumbe su kun folo abo sinode o yaqumu akhirahu fayusalli mesul laba abo o yaqumu akhirahu abe wuli su laba fayusalli abe salli muntafaq alayhi wani ibn mas'ud radiyallahu anhu qad samna abdullah ibn mas'ud malaka je kabon qala sallaitu man nabiy sallallahu alaihi wasallam laylatan Abdullah ibn Mas'ud ko ale sallira ka faraci den ka su dola falam yajil qa'iman hatta hamamtu bi amri su'i ci den mawuli abjolen be sallila fo ale Abdullah ibn Mas'ud hamirani ko juguye qila ma hamamta ko haminani ko jugu jumaye qala hamamtu ani ajlisan wada'ahu akun nitun hamina nayin kasige kaciden to sallila muntafaqu alayhi bukhari muslim benala wan hujayfa radiyallahu anhu qala sallaytu man nabi sallallahu alaihi wasallam jata laylati karisamna hujayfa malaka je kabwama aleko ale sallira ka faraciden ka sudola fatataha al-baghratan فأفتتها البقرة تشيلني بقرة دامنا فقلت يركو عند المئات كو عليكم نتشيدن سيرا آية كمين يرولا آية كمينانا أباكم بلمنا ثم مدى ثم متشيدن سيرا بقرة آية كمينانا أماكم بلمنا أتمنا فقلت يصلي بها في ركعتي أكو عليكم ko ciden ba fe ka bagara kalanni araka de la aba fe ka bagara inkara alaka indela ni bagara dafara aba kumbele mina ba fe kan ni araka in salli ni bagara de famada tuma mi ciden ye bagara dafa ama kumbele mina de atemena fa qultu yarkau biha mana folo ako alebe alaya miri aba kumbele mina keme yorola tumami atemena aw
ako alayya amiri peut-être ni araka be shaka sallini baqara fa qultu yarkau biya tumami ewa sura be dafara tuguni summa aftataha nisa ayin nisa damina fa qaraha ayin nisa be kala kadafa summa aftataha ala imrana nisa banne ayi suratu ali imrana damina fa qaraha aya be kala kadafa yaghraw mutarasila awa ciden ka kalam fanate ka bila nyugon kata aba kala ka sumaya kata doni de murasala aba kara de kata doni ka kala ni basigi de kata idza mara bi ayati fiha tasbihu sabaha na aya minna ni kaba ko yoro de subhanallahi kanka fo aba fo subhanallahi wa idza mara bi suwali shala na aya minna ni akka ala deli de rube abe ala deli wa idza mara bi ta'awwaja na aya minna tanganyini de be abe tanganyini ala fe nimbe daga nafila la me fardate ibe ni daga re nafila la summa raka o ko fe cide nya kumbele mina fajala yaqulu wa ayen ni nyesa nu ye ciden ka arakanta ni telefo sungalo ta tetteme arakanta ni kele ga aya salli chogoye ha arakan kele suratul baqara suratu ali imran suratul nisa'i o bekkala na joli kele na awa an ka kalan chogoyin fana tede ka teliya kata o tede mutarasila ka kala kelen ni sumayaye baksigiye kata epina nana aya minna ni sumana le kanka fo be joka sumana le fo ni delile kanka ke yoro me be joka ala deli ni tanganyine kanka ke yoro me abe ala deli abe ala tanganyine tuma min nin kera ni sora sabayin kala na arakan kelen kono summaraka ko fe cire nya kumbele mina fajala yaqulu subhana rabbiyal azim atumba fe ka fo ka kumbele minala ko seneya ben tigi alay masammin kabo fakana urkuhu nahwa min qiyamhi aw aka kumbele minayin fana be komi aka joli janyala kumbele minayin fana kajja ayo fana janya kasunya jolina summa qala sami Allahu liman hamidahu o ko fe aya abora kumbele minala ako alaye mogo ka duwawu jaabi alaye mogo ka kuma me minye alatan sami Allah liman hamdahu rabbana lakal hamdu donc ni wuli la kumbele mena ni wuli to ba fo sami Allah liman hamdahu ni jora iba fo rabbana lakal hamdu summa qama tawilan qariba mimma raka o ko fe ciden jora joli min kajja joli fana kasuru kumbele mena ثم سجد وكف سورة سجودك فقال سبحان ربي الأعلى أقول سنيا بنتك علي مسام كرتالنو فكان سجوده قريبا من قيامه أو أكس سجودين فنا أيو جنيا وفنا كسرو كمبل من كفي جولي وفنا كسرو ولا رواه مسلم يعني حديث أبو هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ni hadisau yede kakiden ka sufe salli chogo banganye mina hadisu Aisha radhiyallahu anha al-awwalu amba Aisha tuka hadisa fulo ba kono alaka je kabama anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna bi malakatan na kisibaka kana yusalli min al-layli 11 rak'atan amba Aisha tuko ciden tumbe arakantani kenede salli sufe وقد بين ذلك مفصلا في أحاديث أخرى أكو أنبا عائشة يو أبنجه حديث ورولا أنه يسلم من ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعت يعني يصلي 11 ركعة يسلم من كل سنتين ويوتر بواحدة
donc min fule ka fo an ba setu ka hadisala ko tumbe nani salli kana mogo nyininka o ka nyalinu ka janyala an ba setu yo faran fansanye hadisa riwaye werela ko tumbe salamu de bilara kan fula ate komi ko tumbe arakan nani tugu nyogo na de na ya arakan fula salli abe salamu bila na ya arakan fula salli abe salamu bila parce que nana hadisa riwaye werela ko ciden tumbera kan fula salli summa rak'atayn ko fa barakan 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 fula salli summa rak'atu ko fa barakan tele salli arakan fula be salamu bila o ko fa be arakan tele salli yani yusalli ida asharatan arakiyata mana lanyini atumbe arakan tani tele salli yusallim min kulli sanatayn arakantani kele fula be salamu bila o yutiru bi wahidati abe wotir kene kelenya summa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli arakatayn qabla liqadati o kofe sana kasogoma salli abe arakan fula salli yani ija ajjana al-fajr salla rakatayn ciren tunkara ni fajri weleli kera abe arakan fula salli وكان يخفف هاتين أركعتين من فجر أركان فلان من فلان نيا ركعة الفجر من فلان نيا كيدن تنبه وفلان نغيا حتى تقول عائشة أقرأ بأم القرآن لسدة تخفيفه لهما فو أمبا عائشة بافو يالا كيدن ايوا فاتيا كلا نونونا يرفلوا تلمان كا يوسر نيا اسكا يفاتيا كلا ولا فلو ka sora tumbe fatia kalawla sora dobe da fatia ire kam ya tumbe surunya ku no yade donc arakatal fajri sunna yede ubu fega yade tulu janya summa yartaji ala jambihi al-ayman hatta yati al-mu'ajjin yu'ajjinuhu bi salati sallallahu alaihi wasallam ni kidenya arakatal fajri sallite abedda akinin kereka fonni salli walela nana ma kala dunyani salliye كافو صلي وقت سراولا أبيبو ففي هذا دليل على أن قيام الليل إهدى أسر أركياتا يوتر بواحدات نيا دلولا يرانا كسو جولي أركانتاني كالدو إبي وتر كني كالني والدليل على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان راتبة في بيته أفضل من المسجد لا شيء مع الإمام هذا سيد دلولا يرانا ko akaka hada madde nafila munun be fardawun no fe ka o salli ka sokono o de kanyi katabe ko salli misiri kono kuma mana ni mo mi nyali mami ci den fara ka tal fajr ya sallaka sokono de kada wa fiha aida dalila bi hadisai na tuguni anna al imam la yakhruju min baytihi illa li iqamati ni yeddelula iranna ko al mamite bo aka sokono fonni salli jora ni salli jo wati serube salli jora wodi almami be bo aka sokono kana mo la salli yabqi li illa li iqamati yabqi fi baytihi almami be to aka sokono hatta yati waqtu al iqamati fonni salli joli salli kurta waqti sera fayakhruja ila al masjid fayusalliya wala abebbo kana misrila abe mugo la salli haja wal afdalu ninde kanye afdalu min an yatahaddama al imam wa yusalli bil masjid mana al mami kato aka sokono fonni ewa salli waqti sera waqti mi iqama salli kurta waqti sera waqti mi anabbo kana misrila kamugo la salli ode kanye kateme al mami kana jonna misrila kasoro salli kurta waqti mashe amma khairu li imam fayantaziru li imam mais al-mami tana ebena misirila de parce que ebe al-mami kono de al-mami tana al-mami kofe mogo e al-mami kono bagade ebena misirila de kisigi al-mami kono wal imam yantaziruhu khairuhu al-mami mogo wore debe ale kono mogo wore debe al-mami kono فلذلك كان لأفضل في حقه نند قصو من كوس المامك حكلا أن يتأخر إلى قرب إقامة الصلاة
alimami kam makono kede kato akasokono fo ni salli korta surunyana wakati min illa mu yakunu li haja sababu na ya sura alimami nali misirila sani salli korta kaseni sababu tala aw yakunu fi taqaddumihim maslahatu ubi alimami nali jonna misirila ni maslaha do tala misal an yakuna taqaddumuhu yusajju limusallina fayataqaddamun masala ye munye misalila ni alimami ya do ni ne nana misirila jonna obeke sababu ye kamugo to lasu ufana bena jonna misirila wala ni alimami ya do ko ni ne nali misirila jonna sani iqama kashe ni masalaha bala alimami be se kana misirila jonna nenna pour kamugo lasu kana misiri nali na jonna walau ta'akkara ni almami ye makononike la kasilu mugo be lafude fa haja yunzaru li maslahati wala ni yoro ni bellaje maslaha inkoso ni almami ya do ni ne nana jonna misiri la o de be mugo to fana lasu kana misiri la jonna mais ni mana misiri la jonna ube lafu katu ka sokono de ube ya garote na jonna ni almami yennindo abe ni maslaha laje abe se kana jonna misiri la o fi hadisiha radiyallahu anha aba amba shatuka hadisalla o fi hadisiha radiyallahu anha li akhar abanka ba amba shatuka hadisa werela anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yajidu fi ramadana wala khayrihi ima ya illa mudoya كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة ما كان كان لا يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة كيدن تنتي رمضان سنغلو تي أتفهم فراركنتني كلك لأنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم parce que an bai shetu nyinin karate ko ciden ka salli cogo tumbe cogo ni ramadana la qalati kana la yajidu fi ramadana wala fi ghairi ala 11 rak'ata ako sungalo teo atunte fem farara kanta ni keleka yusalli arba fala tasali husnuhunna wa tuluhunna atumbe nani salli kana mugo nyinin ka ujanyala anu nyali ثم يصلي أربع فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاث هذه 4 وثلاث 11 نيناني أني سبا تنكلي هذا هو السنة نين دي سنة وهو الأفضل ألا يجير في صلاة الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة شوف النافلة كان دو فراركنتني كلكا أوبي أركنتني سبا ودكاني كما صح فيه الحديث كمن حديثات سبت لرا تشكمي وقولها رضي الله عنها أم بيشتك كمالا نالك جيكا ناكو يصلي 4 فلا تسأل أن حسنهن وطولهن أتنبنا نصلي كنا مغنينكا ونيالين وجنانا قد جنة بعض الناس مغودو يا جيجي أنها 4 مجموعة بسلام واحد مغودو يا أميري كن ناني من فلن نيه وبفرنيون كان سلام كلندي وهذا قطو من سمي كرهم لا كو يقطو دي مني مغمي نيا فامو ko aishatu yannani min funnani tumbettu nyogona ni salamu kelede akun ni ya famu o chogola wo yaqatawe لأنه قد جاء مفصلا مبينا أنها 4 ركعات يسلم من كل ركعتين بس أنانا كو فرنفانشيا كو بانجي كو أركناني كو أتومبي السلام بلا من كل ركعتين أركن فلا بالسلام بلا و4 ركعات يسلم من كل ركعتين أركناني أركن فلا بالسلام بلا و3 ركعات أركن 7 أبو أولوناتي فيكون قولها يصلي 4 لا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي يكون فيه الدليل على أنه إذا صلى 4 بسلامين استراح قليلا
namba situ ko tumbe nani salli o be munyira o be delila iranna ko ciden tumbe nani salli ni salamu fulade o ko fe abe lafiya doni li qawliha summa yusalli aka kuma ko sonna ko summa wa summa li tartibi fil muhla ni summa nana tartibu do me tartibu min do makonini dobe summa yusalli al arba ala rak'atayn summa as-salam o ko fe cire salam abe arakan fula salli tuguni arakan nani salli arakan fula be salamu bila donc nunum beke nin chogodela donc o de ya to mo munum be sungalo tarawihi nu be nani tugu nyogona ko anana amba se tuka hadisa la ko ciden tumbe nani salli o faamu ye qatawde wubolo amba se tu ye nani fara nyogonka lafiya yorodela na ye fula salli aye salamu bila parce que tumbu janya ko sobede na ye fula salli aye salamu bila abe fula wore salli abe salamu bila o maken nani yawa abe sigi kan lafiya o ko fi abe wuli fana ka fula salli ku janya ka salamu bila ka fula wore salli ku janya ka salamu ato nani tuguni ba abe sigi kan lafiya وفي هذا أشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجل في فهم نصوص أن يتعجل في فهم النصوص نسمين كو نيورولا كورلي يابن نيورولا كو أكاكا هذا مدين كان كورتو دليلو فامو تقولا نصوص نسون اوا كلو فامو كان كورتو بل يجم سواردها حتى يضم بعدها إلى بعد dalilan nana anna cogo na cogo be ibu fara nyogon ka de folo ibe dalilan kan na cogo hadisa kan na cogo be de fara nyogon ka folo wa yatabayyana lahu al-amru wala ni hadisa na cogo be fara nyogon ka ko be bangiye hatta inna bada al-ikhwan alladhina badaw yata'allamuna wala shiyama ilmu al-hadis ako kuma muna bali mawdo munu mu ya damina badawu yata'allamuna wala shay'a ilmu alhadis uya damina ube kala bake kakkalanke kuma mana hadisa doni saru yusalluna bin nas fi ramadan 4 rak'ati jami'a yata'allamun munun ya damina munun be kalanke doni ube munun be yere kalake doni kuma mana hadisa kala munun bu yere kalala uya udaminana ube sungalo salli kanani salli sungalo nafila ube nani salli kutu nyogonna wa haja qalatun ala sunnati wa fahamun qatiu bunu seminu ko o yenya gambi de sunnala ewa ko faamu min do qatawde do munu ewan kuma sira ubu yere ke ewa kalambawye ube kuma sira kalawuna kuma mana ka kuma sira ka do hadisa kalawuna ube arakan nani tugu nyogona sungalo nafilala ako ya qalatu ala sunnati o yen nyakambi de nyakambili de ciden ka sunnaka ewa ko faamu min do fana qatawde ka faamu yin ka fankan bai se tuka hadisa ko so ibe se kan nani tugu nyogona qatawundo ika faamula li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suila an salati al-layl fa qala masna parce que cide nyinin kara ko sunna fila beke chogo da ko fura de wa haja hasala fi annaha rak'atayn ni nkera de nilla nyine mun nkera da ko sufen na fula arakan fula de ولا يمكن أن يصلي 4 في الليل إلا في بعض صور الوتر أتسكك سوف النافلة لكو إكناني صلي فو أن يوتر صلي تغو دومين فو مسينو سوف النافلة لكناني تغو نغنا فو أن يوتر صلي تغو من فو يصلي 5 جميعا و7 جميعا و9 جميعا إلا أنه يتساحد في 8 anyi wutiri salli cogo munun fo ni ye duru salli bu fara nyogonka wolon fana ibu fara nyogonka kononto ibu fara nyogonka me segina ni ye kononto salli segina ibe tahiyake donc ninka famu mo munun be tarawih la nu be arakanani salli ni jama'a qatawde do yuka famu ya qatawde
ñagambi do ciden ka sunna ka et puis doni ke bagaw ko jama deguli bala jama torali bala parce que nafila fule mogo do be sungalo nafila de do wajibite sunna de do iba soro mogo do degunen do ube haju do sunna mogo do ka aba ale ka hakilina ni almami arakan fula salina ya salamu bula ne be bo ni eye nani tugu nyogo na be bo chogodi ube sugune be se ka tu mogo do ka chua kai ube bana kuta be se ka digi mogo dola ube fono be se kana mogo dola sungalo de do ale ba fe ni fura arakan fula da fura doro ne be se ka bo ni eyo nani tugu nyogo na doro yo degu ate se ka bo ya toro ya degu donc nunun ka famu abe ko wati siraga nunun ka famu ni fana amba setu ka hadisa min fule ni yesu fe nafila ima ibn usmin ko min kani tani kele tani saba mais ama fo wajibi do de parce que mo do fana ben ninka sungalo tarawih ni sungalo nafila ani sufe nafila to ni mo desra ka bi ala to koy kanate mi arakanta ni kele ka ciden de ye arakanta ni kere salli mais doni ko harafi kelente ka bo ciden fe mo si bolo ko ciden ko mo kanate mi arakanta ni kele ka sufela ciden yure tumbe min ka wude foriye mais harafu kelente ni ciden ko mo kanate mi arakanta ni kele la bali hadisan min nanna ko salatu layli masina o bayira na sunna fila da mashigala jiden de tumben ninke ni mo min ko bedda jiden ka fotama arakanta ni kele bedda wala basiti ka wala wakanyo me kana mo wore de ke bidiya mo min temenala kana tigi de ko ya bidiya ke odi ato hadi mo bil wadi ako ale arakanta tumamu ya nyinin kanina ako sufin nafila arakanta ni kele de kanyi ako me ulute se ka mo bidiyala ni mo min tamena ka ulute se ka fuye ko ya bidiya mo la no badiyahu ni mo min tamina arakanta ni kara ko uluta fuye ma bidiya mo donc nin ka famu ni mo ewa et puis cheikhul islam bun taymiya ko ako ciiden ka arakanta ni kele min fulen ne ni mo min ba salli ko mi ciiden ka arakanta ni kele in chogo e ka arakanta ni kele salli o de kanyi ni be kalanjanya ko mi ciiden tumba janya chogo mi ako e ka da arakanta ni kele la o de kanyi ako me ni mo min be kalan surunya de ko mi taman tabe chogo mi ako e ka do fara arakan jate ka ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ako min be ewa kalan surunya de e ka do fara arakan jate de ka me min be kalan janya ko mi tiren tumba janya chogo mi e ka dara kan tani kelo de kanyi min be kalan surunya fana do fara arakan hakeka donc ala kulli halin nin ka famu ya ko mi ko wakati sera subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب رياض الصالحين باب فضل قيام